7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Program is not suitable for children. Saxindaba iba on the radio njalo njengolwesine from 7 to 8 and suke sino Dr. Mthembu. 2 words amnandi washilo uthe sangena and wathi futhi siba on. Magama mnandi ne? Magama relevant. Very relevant. Yeah, so ayangena and they turn you on. Yes, wenolalele. Sure. Yes. Udokotela namhlanje ufake okusajezi. Oh, by the way, we are streaming the program live. Yes, on the app Kakasi FM, so uzokwazi ukubona njengojwayelekile nje. We always do that. Yes. Yeah. So ufake ukuthi akube yijezi, particularly ijezi, kuhamba nje on the biceps bese kuzogudla around the rib area and then kuthi akube feshane. So ijezi is circumcised. Something like that. Yes, something like that. Kind of like G-string images. Oh, weird name mina ngicabanga circumcision ngicabanga G-string. Well, kuyasho ukuthi ingqondo zethu zikuphi? Yeah, ingqondo zethu zila. Yes, asibulise izithandwa zethu. Izithandwa zethu siyanthanda kakhulu. Siyanibulisa. Siyaxolisa about last week. What happened last week? Ay mthiyani abantu bengihlala nabendleleni bathi bavela bayicima iradio last week kade sithe senze April Fools. Yeah. Yes, so yeah sometimes funa usithi kancane isikhwele ne umuntu uhlalise kancane ukubona say prank gone wrong. Yes. All right, well if you missed it and awazi sikhuluma nganje umuzidokotela ekhuluma indaba yesikhwele nje kutheni kufanele ku relationship wenza something nje kancane kodwa hayi kakhulu yesikhwele sasithe ishow yokugcina lesasenze last week. I know ukuthi abanye abalaleli bathi abange besalalela kwaze kwafika ishow yokugcina. Remember ukuthi kwakuyi first day of the month, 1st of April, so April Fool's Day. Condition dokotela uthena isikhwele. All right, you're not topic yethu namhlanje sikhulumayo. Isikhwele. All right. Ngiyazi ukuthi naso sinama levels. Because sohamba sifike kwesi toxic, nesi healthy njalo njalo. Ichaza ngegama elula lesikhwele ukuthi siyini. Well, isikhwele mthiyani imizwa. Okay? And you know whether umuntu ok relationship naye noma umngani wakho or even ingane encane na from 5 months iyakwazi ukuthi ibe nesikhwele. Uyabona? So isikhwele always kusuke indlela o responda ngayo noma no reacta ngayo entweni ozitshela ukuthi wena I threat thizeni kuwena. Whether your threat kuyinto ekhona mhlawumbe wena wayibona ngenye indlela or mhlawumbe kwesinye isikhathi kugcine kuyinto otholutha yikho but ekugcineni usuke wena ubona ukuthi kunento ekuthikazisayo kwiposition omekuyona. So leyo nto igcina ikwenza ukuthi uthuke ugcina usuba insecure. Uyabona position yakho. So ngizwe ukuthi na ngishingane na 5 months iba naso. So masinga limiter si confine to ama relationships kunenhlobo ezihlukahlukene zesikhwele. Yes, definitely. Mhlambe sizosikipha nje lesengane ngoba mhlambe nawo nabafowenu nodadewenu but nasekhaya ikhona leyo ukuthi nibangene inodwe you know nabandawonye. So sizoyikhipha ke leyo but kuma relationship mthiyana kukhona le romantic esijwayele sonke. You know lo thola ukuthi egcineni kuba cute ukuthi unesikhwele mengibona ukuthi you know khona umuntu interested kumina or you know ngisesixukweni what but kukhona lo ugcina soku wrong khona uyabona. And generally ama relationships mthiyani i-first fight uxabana kweni kokuqala kusuke kunesikhwele phakathi. You know kusuke kuyinto enixabanisayo that is around ukuthi khona benesikhwele of another but kusuke kudalwa yini kusuke kudalwa ukuthi usaba either ukumluza lo muntu kunomuntu thizeni ombona i-threat wena either muhle kunawe lo muntu osifazane or lendoda uhamba ngenye imoto or unomzimba you know thizeni umuntu wesilisa and uzibone wena uyi-threat threatened by yena. So basically usuku usaba ukumluza lo muntu wakho ngoba uthi wena uyamthanda so ugcina isikhona leyo nto kwi romantic relationship. Sure. Okay?
Right. Now kube khona enye even emsebenzini ungaba nesikhwele ukuthi uElex upromote emsebenzini awudiwe emsebenzini and wenze kahle uthola ibonus so lokho futhi kukhona so of which lokho kuyizikhwele ezinormal ezingekho toxic amongst colleagues yes. people bidding for umsebenzi othile something yeah but with relationship ke kukhona le embi mthiyani le ekwazi ukuthi ibange nokuthi uthole kulo izimpi nezigodi kanti babe bangentombi you know kube izimpi forever kanti kwakubanga intombi nje you know in that area kuyisikhwele esithizeni but khona leseswest othola ukuthi manje people are dying you know azambulala umuntu because of his khwele azibulale yena because of his khwele so ilese singekho right ke lo sothola ukuthi kwayena umuntu sisikhathi akekho right nasengqondweni wena utshela ukuthi uthandana nomthiyane u right kanti kumthiyane kunentambo engathinti paraffin you know egcina izinto ezibona ngenye indlela egcina secontroller kanti kunento even mentally engqondweni engekho right emenza ukuthi abe nelesikhwele lesesibi esidala ukuthi singakufaka kwawena engozini ngoba ugcina seba controlling kakhulu inika yenzeka kuqala ukuthi mentally lo muntu udinga help then ingakhe actor ngesikhwele noma unesikhwele first isona esilidela ukuthi agcine both mthiyana kukhona lo othola ukuthi unesikhwele but kuloyo uthola ukuthi kunezinto ezenzakalayo ezimdrivayo ukuthi egcina eseba insecure for example if kuukuthi wena umuntu wesilisa for example and intombi yakho uyaloku yayibamba yafeba over and over and over angithi uzogcina lapho so yes unesikhwele but because une proof ne evidence yokuthi lo muntu leke yenza lento over and over so ugcina kwa wena usuba overprotective lokho ukuthi awusafuni ukuthi enzeni noye drobheni yamlandela umenzani ngoba kune action asekubonise yona ukuthi uyiyo ugcina sungena nako depression nani which is a mental problem because of lo izenzo all right but kukhona lesesinyo told already umuntu yena nje you know intamba ayithinta kuparaffin unenkinga uthandane naye kube mnandi apresent kuba yonke into mase nihlangene seni together usenaleso sikhwele lesi is too much so kufuna ukucontrol ungasakwazi nanokuthi uphefumule okay 13:07 we take our calls and my comments on Facebook page Indaba with Alex and Twitter na ku Instagram the show is live on Indaba app Gagasi FM on Twitter counseling sessions people talk about ukuthi isikhwele si toxic khona singekho toxic asikwazi ukukhuluma indaba isikhwele singangenanga lapho usihlukanisa kanjani part of what you've said ngizwe ngazi ukuthi kuthinta khona lokho but mase si toxic yesinjani uma sesi toxic mthiyani kwawena you feel angathi sisi isolateile from abangani bakho senabangani ngoba lo muntu uyena osekwenze ukuthi obani ufuna uba nangani bakho muye emsebenzini either uyena okhambisayo or yokubuyisayo ifone yakho ibhagiwe uyayichecka yonke into if ifone yakho ingekho nawe uhlala uyibambile ngoba ufuna ukuthi uma eke wafona ulibambe ucingo ngoba uma engazange ungazange uzulibambe ucingo then sokushubile so ugcina kunezinto eziningi ezincane ningaxabaniswa nento evela ku TV that's got nothing to do with nina relationship yenu senibanga nje ukuthi lo muntu utheni Will Smith utheni sendiniwe senixabaniswa Will Smith eku TV you know so ugcina sungekho comfortable even kwawena ngoba ngathi uhamba phezulu kwamaqanda all the time because usukuzama ukuthi lo muntu umenze ukuthi afile at ease but also njalo kufanele lose prove ngoba akakholwa nyoma ushila ukuthi hayi ngiphuma emsebenzini but ifone yami icimile ngoba ibattery bilo but you have to always prove yourself kakhulu ngoba akakholwa nezinto ezishoyo yabona ke what you are saying now Dokotela you are already answering part of the question yesibili bengizoyibuza yokuthi when to know and to tell ukuthi now it's bordering on acid toxic which may even pose a danger are the signs mhlambe eyishoyo ukuthi ke uma umuntu esenza nje kusuke sekubhekeke kule scenario that you just painted look mthiyani isikhwele asibi simbi until uact kusona until kube neaction kube nento yenzayo kukhona umuntu yesubuzona nesikhwele nanombani ubona umuntu wakho yena ehleka nomuntu kahle ukuthi ixhifi kancane but sometimes uzothula ungasho lutho but once isikhwele su actor kusona you know others were lapho umgcavune wena umhlekelani kangaka whatever for no reason once we actor
then isikhwele sakho sesiyi problem. Yeah. And isikhathini esiningi uthola ukuthi kwawena uthi suyenzile into uthola sebekutshelile ukuthi hayi bongenjalo, you begin to feel uzonde wena ukuthi ish angiactile overreactile ngoba Okay. that's what happens. Yeah. Ezintweni kunokuthi uacte uya over reactor entweni such that most of the time kwayena lwamuntu useyasaba manje around you egcine ngasafuna nokuxoxa you know entweni but also kwesisikhathi umuntu onaleso sikhwele sibi uba nalento yokuthi akupanishe ngothando lwakhe engafuni ukubonisa ukuthi uyakuthanda uzothi ugqoke kahle umuhle angakuncomi you know uzothi angincoma musamanye amadoda ngizoncomelana but also uzozama ukuthi wena always ufile angathi awulutho you know because kumele yena afile bigger again kusuke lokho kusukaphi ekutheni uye ongazithemba ayithi akathembi wena uyena deep down akazi kodwa yena ukuthi umuntu angamthembi uyena indaba kuzwakale indaba kuzwakale sengathi uthi abantu besilisa abanesikhwele esingekho healthy esiboda oneto i-example yakho awukhulumanga ngomuntu wesifazane ukhulume nje ukuthi uzozothi look naye umuntu wesifazane I mean you know ibona generally othola babe very angithi mase sithi toxic also lesi isiya borderisha kwi violence you know umuntu wesifazane yes can also be very verbally abusive ukwabona less than physical but naye if sezoba all the time iphone yakho iphone yakho ya ring usekudinelwa akasafuna ukukhulumisa ngoba ubone usefonini and what not yes it can happen but le toxic as much as yes nomuntu wesifazane engakwazi ukuthi akunikeze loyo umuntu wesifazane uyazi ukunikeza eyiphi umuntu wesifazane uyenza in reverse ukuthi even if yena angazithembi yena uzokwenza into ezokushaya ngaphakathi wena kugcina wena ongazithembi ngoba phela bahlani phela abantu besifazane there's manipulation uyangimanipulate ngoba ugcina sokuwena manje ongazithembi because yena ubengazithembi usegcina wena ukuthi ufile very small. Sure. Sikwindaba ekakasini inamba 0315373000 mawusilalela kuqala namhlanje siyakumukela and siyaxwayisa ukuthi you may find any language is strong noma offensive and lo hlelo is not suitable for ingane. Now a couple of years back Dr. you once said you want ukuthi isikhwele siwisa induku emadodeni uyakhumbula 3 years ago. Wow. It was I think our second show. So kusho sakhumbula nanokuthi i-round ukuchama isikhathi singakanani and reach orgasm kangaki. Sex doesn't come out easily. I like that. It comes difficult. Now if it comes that difficult ngifuna ukwazi i-relation yokuthi i-performance ye-sex ihlangana kanjani nama emotions no controleka kwawo isikhwele then umuntu ushesha chama kanjani. Look Mthiyana sex always begins in the mind first angithi sayisike sisho lento the first sexual organ yakho umuntu wesilisa ingqondo if ungazithembi believe you me lokho kuzobonakala ucansini you know ukushesha kwakho ukuchama nako kuyindlela or anyway uperforma ngayo umuntu wesilisa has got a way yokutshela ukuthi wena uzithemba kanjani as umuntu wesilisa uyazi nawe ukuthi abantu besilisa uthi mesaba ukuthi ngingasheshe ngichama vela shesha chame because usaba ukuthi uzoshesha chama iqale phi lonto ayiqalanga ekushesheni ukuchama iqale engqondweni yakhe ngokuthasaba now uma umuntu onexhala if umuntu onesikhwele okay ugcina ufuna ukucontrol izinto angithi ugcina unexhala ukumbona umuntu onesikhwele uyavevezela nokuvevezela mayibona into emdinilo avevezela nokuvevezela because usuke ene anxiety once one anxiety one exhala uyohlula ngenokuthi uzibambe and what happens uyashesha nokuchitha. Okay so kuhlangana lapho ke all right indaba ekakasini talk to us about lezi zinto esikhuluma ngazo ungasifonela usitshela story sakho mhlambe you lost umuntu umshiyela lokho ukuthi wayenesikhwele esinje kumbe wena onesikhwele kume mhlambe khona esingakusho ubuhle baso or mhlambe uphambaniseka kanjani justify it or share story sakho ungaba anonymous mawuthanda sinane WhatsApp number 0789342827 otherwise ke ungafona ku 0315373000 Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm 1922 indaba ekakasi no ibambe kahle nje no be gentle with it
be gentle with it ungayihlwithi nje kanje mase ngiyifuna phela ngibambe ngokusheshsha iyo ke lento edala isikhwele because uyibamba kanje because ucabanga ukuthi khona la ekade ikhona right Sifiso uthi if kunomuntu wami kwenzeka leyo situation ngingarelaxa nje ngimbuke bese ngicabanga into eyodwa nje ukuthi vele unama kwamanje ngizomlala kakhulu akhohlwe lo muntu ahlukana naye so usho la iquestion ukuthi usisters abe kwi-phone so uyiduduza ngokuthi ke njobe esho nje kutheni uphika ngokuthi but bazoshaya umdavazo nanokuthi unami right now and then Nhlanhla uthi mina nginasi isikhwele too much and ngiyacasuka nje uma umuntu ezoloku efonelwa ebe enami and then noMathemba ngiyacasuka uma umuntu lokho ebusiness phone ku Facebook nginaye endlini ngimbone ehleka yedwa kuvele ukuthi angimbambe ngimiyeke I remember engitshela ukuthi intombi yakhe yesibili iphone ngathula and then Nothando isikhwele guys siyayiqeda relationship I was there last year sajola no guy wamnandi sisanda kujola nje ekuhambeni kwesikhathi ubese ngithethisela ngisho usawubona kumuntu wesilisa engihlangana naye kwahamba ke wazi wangishaya for into engekho sahlukana so kungakuhle abantu abesilisa bagweme isikhwele right and then bese kuzoba omunye umlaleli la uthi umuntu wami unakho kuba kwi-phone yakhe non-stop ethi ubheke izinto because uyabheja kodwa ke ngicina sengibone ku WhatsApp isikhathi eside so sengivele ngene ku website yephone ngidlala ama video ivolume ngicimile mayithi uyabuza ngimtshela ukuthi ngibone nginganakiwe ngase ngizikhipha busy payback tit for tat sure sithathu Sipho eMpumalanga ukuyigagasi Sipho Yes, Mr. Mthiyane njani bhuti? Sho Mthetho kunjani kwena? Na dokotela man, hey Nkosi yami ngiyabona. Nami ngilomunye man number 1 webalaleli benu man ngathi eMpumalanga. Lesikhathi ningidlalisa lapha ni hawu vele lihlelo liyaphela hey. Ngeba buhlungu kakhulu bhuti man ngeba buhlungu kakhulu mntana bami. Xolisa. Ngibonga nje ukuthi nawe ngibuyile emoyeni. Siyabonga kakhulu Mthetho. Nginembuto man la dokotela kaba ukuthi ngidanceda Mr. Mthiyane man. Ngembe kokuba ngibute nami ngalendlela ngisunderstand ngakhona lesikhwele ne. Sikakhulu kade uma ngabe ukuthi ipartner le1 uqala ukucheata uyabona. Uma ngabe ukuthi uqala ukucheata ubese usela nalo munye umlingani ukuthi naye kwangathi uyacheata ngoba lento wena usuke uyena manje awuthembi kahle nalesikhwelo sesiba khona lapho yayizisisa lenkulumo so but umbuto wami udokotela man yathi mina umkami angifuni IM17 angifuni IM17 ngifisa ukuthi angahlala sekhaya nalesikhwelo leso ngicabanga lokuthi ngenteka lem17 agcina athole madoda so uganile lem17 uyayifisisa nje lento leyo so naloko mana ngadokotela kumbe kusikhwele kumbe kanjani ngoba ngike lenye la ngathi mina akayi ayomaketha then makabuya komaketha ngitshele ukuthi umsebenzi utholile wamalini lo msebenzi ngenyanga bamthembisa wona then mina ngidamnika le mali lebe bamthembise yona lem17 so angathi man ngoba angifuni vela emsebenzini ngikhuluma nawe uhleli sekhaya kasebenzi vele angifuni dokotela ngathi but when you say imake Mthetho awufuna sebenza when uyasebenza wena ngiyasebenza and for sure wena Mthethwa uyajola ngithi khona umunye umuntu onaye eceleni ngithi ngeke ngifihle dokotela ngoba nyala kalaleli vele kakhulu uyabona dokotela iproblem yakho ileyo angithi umhambi wendlela so umprofeti uyabona umhambi wayindlela manje wena awuzithembi wena and uyazi ukuthini Ngiswayo you might even find ukuthi kwakona ukujola kwakho mhlawumbe awujoli ngoba ufuna ngempela wena ukujola ikuwena mhlawumbe ujola ngoba uthi uzama ukuthi in case nomkwakho ekwenza wenzela umkakho rather than ukuthi wenzela wena so ngendlela opresenta ngayo kimi unama issues okuzithemba wena first and foremost yiko unenkinga yokuthi unkosikazi ufuna ukumcontroller azahlala ekhaya engafuna nokuthi asebenze because kufanele wena ubheke yena ukuthi uziphethe kanjani uyena okufanele ukuthi ayene le trust yakho ukuthi uziphethe kanjani if ngakaze unkosikazi wakhe akubonise ukuthi akathembakali then musa ke wena ukuthi uthathe isibuko esihuwe kodwa ubheke unkosikazi wakho uwena ojolayo ayiyena okay all right siyabonga kakhulu I hope ukuthi ezohlelo liqhubeka nathi egcineni uzokwazi ukuthola ke something ezo save that relationship Mthetho siku anonymous Moy River usegagasini anonymous hello mfundisi Alex nawe dokotela yebo bode siyavuma yebo ngibingelele nje yes cha ngithi ngisikelisikayo la kweleni isikhwele siyinkinga bengumuntu okade eshadile iminyaka eminingi kakhulu kwase
kwafika le ntombazane esencane. Okay. Ngathi ngiyantshontsha kwagcina ke selivuka kwamalanga abuthando. Okay. Kwaye kwabantu wabamba unkosikazi. Okay. Ngaphika mangiphika okay kwangathi kuyaphelela kodwa manje akubelanga ngoba nontombazane ubesevumile ukuthi uzoba unkosikazi wesibili. Mengithi ngiyabuya kumama ngizosho ukuthi hayi mama ungalindela ukuthi ngelinye ilanga ngizothatha unkosikazi wesibili. Kwangathi kuyazwakala. Qiqiqi untombazane wathi baba ngazuthi unesikhwele esiningi and insecurity yakho angikwazi ukwenza izinto eziningi ngisacela unginike ispace. Ngapha unkosikazi akezwa lutho. It even came to a stage where unkosikazi wangibeka isandla but kwangazuthi kuyaphela but recently ongishise ngamanzi abilayo kodwa ngizangisho ukuthi kwenzeka kanjani umdali kuphela wazi. Ngaleso sikhathi untombazane ufuna ispace sakhe ngapha unkosikazi uhambile nabantwana. Yeah. Okay. Firstly, it's unfortunate and anonymous ngalento eyenzeke kuwena. Now I think une option yokuthi unkosikazi wakho yes wamhetha ngokuthi ubringe someone else into a relationship yenu. Yena naye unehlazo futhi unecala lokuthi akubeka isandla uyindoda. Of which kwakona lokho safanele akuhlawulele ngoba egcineni uzela unezingane lekhaya of which engase lobo mnyama abudlulisele kona ezinganeni. But my advice is this, untombazane lo obuthandana naye, sometimes women ngesikhathi ekhona omunye uyakwazi ukuthi akuthande lokho kubanga ukwabona kakhulukazi lo ngaphandle because usuke efuna ukukhipha unkosikazi lo ngaphakathi. Yes uyakuthanda nawe but more usuke ngabhekile wena usuke ebheke ukulwa naloya ongaphakathi unkosikazi. The minute unkosikazi esesukile naye iyaphela leyo nto ngoba lento bekade imnikeza ijuice nogqozi ukuthi ubeshaya unkosikazi but if unkosikazi esesukile naye iyasuka leyo nto enthusiasm. But kungenzeka ukuthi naye ubhuti kusafanele uthakazibheke if usisi ethi you are too controlling and akasakufuni angazi ngokwami bokumele abe umuntu othi ukunikeza ichance yokuthi shintsha akutshela ukuthi you are controlling kunje mhlambe shintsha if esakufuna but for her ukuthi athi uyakuyeka you are too controlling ngoba sukuhambe unkosikazi ubengakuboni yini all along. I think we excuse kwakona lokho. So you know first and foremost awukuzibheke wena first and try your best ukuthi uzame ukuthi ulwelwe unkosikazi wakho nezingane zakho uhambe uzithobe kuyena unkosikazi wakho and see if you can bring her back. Right, sad story. We wish you inhlanhla ke. Sikhuluma ngendaba yesikhwele nobubi baso nanokubona ama signs maqangasesona lesikhwele sijwayelekile sikukuthi kungaze kuphume nomphefumulo or izinto kuyigwema zingakafiki. 031-537-3000 lo hlelo is not suitable for ingane nama voice note ke sizowathatha 0789342827. You can watch the show live right now with app Gagasi FM. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Indaba eGagasini and sesithatha umlaleli wethu ke Dr. Anonymous wasendwethu. Sawubona Anonymous? Sawubona Nyambose. Sorry? Sawubona Nyambose. Ubani Nyambose manje? Umthetho. Yebo. No umthiyane nomthembu la. Umthiyane ngiyaxolisa nakho ngizohlawula Nkosi Yesu. Uyabona ke imagine ke if bewubiza umuntu wakho ngesithakazelo esirong uyawathi ngabe susenkingeni bese kuthiwa unesikhwele esitoxic. Babe selvelela ko banana straight. Uyabona Exactly. Sure. Anonymous lo ka sugar cane ngikhoma naye. Yes Anonymous sekumukela. Yes. Yeah ngiyabonga. I mina nkosami nginesikhwele ngale ndlela ukuthi if ngihamba nomuntu wami like mhlambe siya emall noma nje on a public space angifuni ukuthi ngisho ukesha mhlambe uyakhuluma once ahleka
hayi kuyacaca angifuni umuntu amozohamba ehleka nabantu ngisho kuthiwa ikuphi uma umuntu osifazane nje angifuni yindaba khonto akayenza yini eyenza ukuthi ungithembe no not ukuthi khona into akayenza but izinto esike zizenze naye angifuni ukumajina eza nomunye umuntu so unomona empeleni nginomona nje omkhulu kabi manje wenze njani ke uye ubhokele usisi wabantu lowo noma uthethisa yena makwenzeka nindawo ngiyangena nje ngena ngala ngene le imagine umile nje kwi-queue uzokhokha kumane kube khona idrama nje suka angizokhuluma ngathi ngiyamhlulela nje ngimkhombisa lento ayenza ngifuni ubrother lesingena endlini nje ngiyamkhumula ngena phe wakhe okay. So at least there's something positive out of lesi sikhwele for him. Kodwa and uyazi ukuthi ukuthi kuqatsheni into esilungisa ngayo ukuthi kwenziwa kanjani. Ngishothi asixabene kangakanani but asikwazi ukuthi singalala singadavazanga. But then manje awuboni mhlawumbe ungasumfake under pressure kwayena ubhuti. Number 1 ipressure iyawo umdavazo lo ukuthi njalo njengoba unesikhwele nje wena ezohleka nabantu usufuna ngahleki nabantu uyazi ukuthi meke ahleka nomuntu nje inkosi yami lenza show ukuthi uyakhokha endlini whether nawe uyazidelisa ngaye mhlambe ubhuti wabantu uzozo sengathi ukuthi manje uyena manje useyiphone kule game yakho but also yes but also awusabi yini wena ukuthi njengoba unaleso sikhwele leso sokumcontroller ubhuti uzogcina esekubalekela. No, it's not like ngiyamcontroller dote kunako kusinezinto esavumela ngazo ukuthi u1 no2 angothandi awenzi now 1 no2 awuthandi angwenzi even abangani bami besilisa uyazi ukuthi nginomngane o1 no2 no3 if esezobona omunye umuntu then kuyaxatshana nami angazi ukuthi yena ke njani umuntu osifazana so mase ngizothi ngihambe emoli uhlekelana nomuntu engingamazi mina uthangithini cha but what if introduce nawe kulo muntu ukuthi ehlangane nalomuntu leyo ukuthi cha introduce vele uthi hayi usibani no angifuni ngasibani loyo okay esinjani ke lesi nje esikhwele ehlisa kancane ezesithando sami ehlisa kancane ngoba sizokufaka enkingeni yabo abantu besilisa yes kumnandi manje uyakwenza but at the end of the day uyafuna ukuthi njengendoda azizwe eyindoda kuyena ocontrol izinto hayi ukuthi yonke into uwena oshaya u2 uyabona so at some stage kufanele wehlise yebo ukuthi if ukuthi nento enivumelene ngayo mhlambe mtshela ukuthi uma savumelana ukuthi if uhlala nomuntu ngiintroduce njalo so that kube leyo point ukuthi awungintroduceanga but rather than ukuthi sunesikhwele sudinwele ukuthi wekhuluma nomuntu wena zama ukutraina yena ukuthi akenze lokho enivumelene ngakho ngoba egcineni ungabona leyo action yakho yes cute mhlambe eqaleni uzitshela ukuthi umthanda kakhulu but after a while izomcika agcine sekubalekela. Okay, siyabonga kakhulu Anonymous ngaleyo honesty. All right, so into sengi-establishe kulo 28 minutes owedlule doc leyo ukuthi isikhwele siqeda ama feelings omdavazo kwabanye abantu but kwabanye futhi siyawaka. Yebo. Anonymous Emlazi usegagaseni? Kunjani futhi Alex? Shapho kunjani kuwena futhi? Angikho nje right. Nabantu indlela abafuna ngayo lapha egagaseni abakhombisa ngazuthi isikhole sesabahlukumeza. Asizwe story sakho. Nami angezo ake sizwe story sakho. Nami ngomunye ngiyade ngitshela nesikhwele all along. Into eyenzekile lempilo kuqhubeka iyenzeke nika wathola uma wengane zami ukuthi uyacheat. Kanti ngizoyithola njengolesine ngoba sekulale enye ingane yami yokuqala ukuthi uma wengane yami uyacheat sengithola ku-phone yakhe. Sengikhulise ingane for 2 years ngiyela ukuthi yami kanti akuyona yami. Lo muntu sengizwa ngabantu bakubo ukuthi lento yenza kanjani besizoma wakhe ayicabange lento but Alex ukuthi uma wengane ukwazi ukudayisa ngengane asuka kumina mabefika kuyena angifonela athi angishelo usibani bese bayasuka baya kuloba wengane wafika ubaba wengane la ekhaya but Alex umngane umthumele la uthi mina ngumuntu ophatha ibhamu kanje bahamba bangifuna emgaqweni baphethe isithombe amangazi ngifuna uba emva kwalokho bazongibuza kumina babuthi amazi lo muntu ngiyatshela ukuthi ayini engibachazele ngihlale nabo phansi ngibachazele ukuthi ayikonzana ngiyazi nami lengane nje iminyaka lo muntu ngihleli naye la sesihlale naye for more than 6 years la ekhaya enekuhlungu ngidinga usizo the way ngihamba amakhosi ngakhona ngithi ngizama ukufuna usizo lo muntu yena wangitshela ukuthi she's fearless and I have that on record angabulala ngisho umuntu eningane ngihleli nayo la manje le enye eswele yodwa ibuhlungu lento yabona lento esikhwele
yazi uzubone ngazi ukuthi uyasangana ekhanda ubone into engekho nibuka yonke leminyaka 2 years ngonje ingane engayona yami ayihlawulele esizoma wakhe ibuhlungu lento esikhweleni ngitshelwa na abantu bakhomba ngakhona kuthiwa wena uzisi futhi banohambo yophalazela ethwayo nje ibuhlungu lento ibuhlungu indlela engincane ngayo njengoba ngisho nje ukuthi ngidinga usizo abantu bayikhuluma le ndaba esikhwele nje bayize ngazi ukuthi indaba encane angikaze ngabuza ubuhlungu nje yonke le minyaka ngitshela ukuthi lo muntu ngihleli naye ngitshele kahle kodwa akanandaba nami akaxolisi ngisho uxolisa yonke lento ukuthi ngijiphelile ngakhulisa ingane last month ngakhipha imali enganani ngenza ikuthayo lengane akuyona yami kunabantu ababela ekhaya bengihlekisa babazi yabuhlungu inhliziyo yami ibuhlungu ngisaphila ngoba ngiyaphila ngistrong abantu besifazane i-wrong lento yabona izali nabo babeyazi lento bangayisupport ingane yabo ukuthi bayitshele ukuthi hayi mina ngiyaziwa nje ukuthi banibani emtshela iqiniso for 2 years amana kuyene biza kanje ubonda nengane yazi ngihleli ngidilitha izithombe zayo ingane efonini ngiyidilitha enhlizweni ukudilitha khona no sorry but and I think mhlawumbe asinga confuse akusona isikhwele lo osizwaye uanger bekuyisona isikhwele esithi lento ngenkathi ngiyibona eloke ngenzela into engayiboni yabo ngithi ngizama ukumbamba like enza into eqondile nje amayala yabona uyakhona emall kanti ngidithisa oma wakhe mama ngabe emall kwenzekeni mama yemall abuye enze konto mhlawumbe angifonela asho ukuthi yazi ukuthi angikuboni la kade ngidithiseka khona ize ngitshela ukuthi ngesikhona ngibona ukuthi ngazi ikhona enzayo kodwa ngingatholi enza into eqondile so uphi yena njengamanje okubo manje okay shothi wena ubukade uvele wena usola ukuthi khona into ekhona so wagcina soba nesikhwele isangidaleli ngagcina sengimulo umuntu loku emshaya angisho ukuthi abalaleli abashaya besifazane kodwa because yenye into enza ukuthi abantu besifazane bashaya abahloniphi baba namatho ukuthi umuntu esilisa into seyitholile athula hlale kuvuke lento. All right. Look, sorry but and of course indaba yakho ngeke siphethe manje singalazi lonke udaba and both sides of the story. But uyabona if kuukuthi uyasho ukuthi nawe busumshayo very well likely ukuthi ngenzeka ukuthi yes bunensolo zakho wagcina nawe because of isikhwele usumshayo siwenza zonke lezo zinto of which it could have been nezinto ezimdrivile away ngoba uthe you've been together for 6 years. Could have been something emdrivile ukuthi egcina esefuna someone else and if even umama to be involved ngicela ukuphulula manje not ukuthi njoba sibe nayo yonke lenyanga nalomfana ukhona uyayonda lengane wonke lo 2 years uyashuthi nje sebebuye naye ngo2017 lesixoxa sesinayo la so lento biyenzeka nje ichitha so akazi shuthi waziza kambe so now ugcina sezenza isigcila sanze lala ngala into lento bengakwazi ukuthi alale nalomfundi alale nami futhi ukuthi lento yenzeka kanjani. Yeah, sorry baba, ku wrong konke lokho okushoyo ngendlela okubeka ngayo ku wrong. Again futhi asazi istory sonke but nawe I think if kuukuthi nawe usuzithola usu abusive kuyena ngiyakuzithu angry if usuzithola usu abusive nawe kuyena nawe une part oyidlalile kulento u wrong kakhulu into ayenzile both yena even noma wakho ngendlela oyibeka ngayo. My advice is if ese decide le yena ukuthi ufuna ukuhamba nengane baye kubabu wengane bebe ifamily try and fix yourself uzakhe wena ukuthi ungabi nalesikhwele onaso so that uzokwazi ukuthi uthole umuntu oright ozokwazi ukuthi umthande akuthande back ungampanishi wena ngezenzo ezenziwe umunye umuntu kuwena ngoba angeke sazi exactly ukuthi naye lokho akwenzile yini bemphusha ukuthi agcine kwenzile. Okay. Kodwa ke Messi like ilokho njani ingile enye ngayoni yami uyithathile also wasongishiya nale enye lathi yami sokusafine hambe ngiyokwenza nama DNA course ungayitshela ukuthi iqala la kanti lendaba. Yeah, the good thing about it ukuthi njobusho ukuthi I think ukuphinde kwaze kwakathathu ukuthi udinga usizo bonke labantu abakhulumile so far abayazi the pain that you are going through so singavumelana kwelokuthi you will need counseling when awedwa nje.
yes ngiyacela nje angikho nje yeah to deal with lento uthi umuntu ufuna ukukhokhela as well yes no I think that counseling session yokwazi ukumnikeza ithuba lokuthi akhiphe konke yes angasenze something wrong ezogcina simfake ejele yes no thank you for isibindi sakho so many men go through this but ngaleyo ke ukuthi men are strong akhali then so the platform ikhona ke alright leli ndaba eGagasini lehlela lilungele ingane 0315373000 Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Yabo le ndaba esikhuluma namhlanje ayilula neze indaba yesikhwele nanezinto ezingenzeka and makuthi ngiyacabanga nje listening to these stories mawucabanga mhlawumbe ukuthi kwakho hayi after listening to this mhlawumbe khona into ezokuthinta noma ikududuze noma ezosho something and mawusubona ukuthi isikhwele singenzani right yeah anonymous ehlohlwe siyakubingelela yebo njani sure mfowethu kunjani kwena khona yes sir yebo cha nami indaweni lena ngikuthanda ngithindazi ngiyangithinta impela nje nami kwangehlela la ngomunye unyaka 2015 ngisho nje bengithanda nomsisi nami ukutheksuwa ngitshela bathi hayi ngathi usekhona ngane omunye umjida yabo so into lapho nami yangehlela indlela engafila ngayo nje lapho kwaba ukuthi yabona nakungashifa nje ukuvevezela ushaya na uvalo ushisa umzimba ubona naye emgwaqeni yabo ngamanje nomhlaba kwawisikhwele noma wawini angazi kanti kodwa mhlaba kwawisikhwele kanje noma wawiega noma wesikhwele angazi yabo so ngagcina ke ngisho ngayincenga ngo2016 ngayincenga ngagcina ngabuyelana naye kwaba ngcono ke sathandana ke enaleyo ngane leyo saphusha kuthe this year ngabujuni ngalelo uhlelo lweni lapha uhlelo lwenu lwe-sex revenge ngalalela leyo ngathi ngithi ya basi napha ngikhona mina ngakhuluma naye ke hayi ngamtshela ukuthi cha ngicela ukuthi vele izinto esiyeke yabo kwabe sekuphela wethu ke lapho well siyajabula ukuthi we are able to signeze leso strength sokuthi uzithole ukuthi ukuphi nokuthi uqhubeke ngoba phela kusho ukuthi wawuvela uwaste isikhathi sakho ngokuthi ubuyele kuyena but ngokuthi usheshe uzithole manje sizokwazi ukuthi uthole umuntu okufanele ozokwazi ukuthi akuthande akuhloniphe nokuthi ahloniphe yena futhi ngendlela kumele enze ngayo right siyabonga kakhulu futhi okay I did invite my voice notes nakhona yaba anonymous 031 no inamba yama voice notes 0789342827 isikhwele sonke lesi sikwenza anxious okay Doc no Alex unkosinathi lo unele wangu bani emabomvini wahlomela ngithi mina indlela enginesikhwele ngakhona mina ngilo muntu ukuthi uma ngithandana nomuntu ngiyafisa ukuthi angitshele nje yonke into ngayo so uma uthi unomuntu akanaye engitshele early time ngoba uma sengize ngayijwayela mina kade ngangitshelanga early time ngiyencame ukuthi ngivele ngiyeke because ngiyazazi ukuthi bese ngimthanda kumele ngimthande ngazi ukuthi umuntu kanjani ngathola okunye ku wrong ngaye ngidecide ukuthi ngivele ngiphume lapho ngimshiye kanjalo ukuze nje ngizokwazi ukukhululeka emoyeni ngiyabonga kakhulu nkosinathi undele wangu bani mabomvini wahlomela ngiyabingelela Doc nawe bhuti ngithi mina ke okay ke ngiyezwa ukuthi ngithini kodwa yenze ukuthi umuntu yena obefeba kakhulu manje ebe nesikhwele kakhulu emva kwalapho ebona ngathi wena usuyafeba akuthuka kubize ngazo zonke izinto akuhlumeze kwenzeke nje yonke into igama lami ngiyugugu ngwakasithebe emsinga emzweni isigodi kwaNtuli Sanibonani eGagasini sasanzima isihloko enikhuluma ngaso namhlanje ngoba yabona nje into eyenzeka kumina ezinikhuluma ngamanje yangithinta kakhulu and okuwesi umuntu enginaye kuyi relationship umuntu omthetho and uvela ngitshele kahle nje ukuthi ngizoyithola into engifunayo ngizolusa amadata kahle manje nje kunzima yazi ugcina ungasekho right ungasakwazi ukukhuleka Sanibona but Alex no Dr Mthembu anonymous lona
indaba yesikhwele indaba enzima kakhulu. I think isikhwele esiningi sidalwa kakhulu when you have been cheated on and kunanane dishonest eyenzakalayo kwi-relationship yenu, and then nawe ugcina nje manje usungasathembi lutho. I mean ngisho kuthiwa kuringa ifone nawe ugcina usuthe nje kuleyo phone leyo nje. I think isikhwele nje siningi kakhulu sidalwa iyona i-cheating. All right, thank you. Asinamathele kuyona ke le pause lokugcina. I can't recall whether you did list it as enye izinto ezidalela isikhwele. Yes. Uma ngabe umuntu eke wachithela usho njalo sisi lo. Yes. If kuguthi previous relationship uthola ukuthi uke wazwana nomuntu before wachithelwa yena. Now if kuguthi, we always say with the show, if kuguthi kontenzekile thola counseling uzudlule kuleyonto, ungadluli naleso sikhwama usiphethe uya to the next relationship ngoba uzopanisha lo muntu ngento eyenzeke before. Now kuyenzeka lokho if kuguthi wena khona okufebelile before or wakuchithela, uthi masungena in the next relationship so careful kakhulu because usalunyiwe usanele silondo sokuthi khona ngichithelile kanje noma yini enzakayo kulo usuthatha into eyenzeka komunye usuyigqokisa lo muntu, of which is very unfair ngoba umuntu nomuntu ufanele alawe yena ukuthi azipresente yena ukuthi ubani ku relationship, which is why it's good ukuthi muphuma ku relationship enza sure ukuthi niyalana kwangampela kuphele, kungabi into elengile ukuthi awu understand ukuthi kwakwenzeke njani, yazi exactly ukuthi what happened kuze ukwazi ukuthi uyivale leyo chapter udlule. And then ukhona umlaleli othi umuntu wakhe uyiphoyisa so uyamtshela kahle ukuthi meke wambamba ephutheni uyombulala. Yabona uyamthreatenisha loyo. Yabona kukhona omunye umuntu othi uma lezitshela ukuthi uyacheat vele uthi ngivele ngichitheke ngoba vele lo muntu ngitshela ukuthi ngiyachitha anyway. But kube khona omunye othola ukuthi ukuthusa ngako lothi ungaliki ke wakwenza lokhu ngizokubulala, of which is not healthy ngoba ufuna umuntu ukuthakuthande not uthakusabe. Sure. Usekakasini lelihlelo lilungela ingane esikhuluma indaba yesikhwele sikwenzeni wena and ungayishare nathi unganika advice as well. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. 5373000. Use right doc? Too much. Okay, good. Usenesikhwele namanje? Never. Okay, sure. Content ngiyayazi indawo yami futhi ngiyazazi nami. Yes, confidence. Too much. Sure. Hammerstale Anonymous. Yebo Alex nodokotela njani? No, si right but wena? Ngiyaphila nami ukhuluma no-Anonymous la eHammersdale. Yes. Nami nginenkinga la ngingasho nje ukuthi isikhwele siningi because abantu sengidlule kubona ku-relationship abaningi ngigcine sengiba abusive kubona ngenxa yesikhwele, and ngagcina sengihambile ngathola into some sort of counseling then ngakwazi ukudila naso. So mawuthi abusive ndlelani? Ngigcine umuntu engifanana naye ngimhlukumeza like ngibambe sephutheni kube ukuthi manje ngigcina sengilile isandla ngingakuthandi lokho. So ngahamba ngayo kwenze counseling ngaphuma khona, and manje kune relationship engekuyona umuntu engifanana naye we like mhlambe sidate ikhathi kunonyaka nezinyanga nje mhlambe zo5. So njengoba siku relationship sike saba nokuthi sihlale ndawonye unezinto ayitholile kumina ezamaphutha ebezenza kulama relationship engibona, so nami khona amaphutha engwatholile kuyena. Into eyenzekile uthe esewatholile amaphutha ami wangiblame ngawo ngaxolisa ngawo ngamtshela ukuthi I'm willing to change ngibuyele kuyena ngifocus again. Nami ngase ngathola amanye amaphutha kuyena naye waxolisa kodwa yena wangavuma ukuthi uzophuma kuona buyele kuona. So kade sihleli ndawonye into ebiyenzeka mina ngicabanga ukuthi ama-ex arm bese ngingasacontactani nawo, but yena ubusy uyacontactana nawakhe in a moment ukuze wagcina nami sekubuya le yanto yakudala ukuthi isikhwele sivuka ukuthi why wena ukwazi ucontactana nawo ama-ex awami mina ngingakwazi ucontactana nawo ngiwablockile phambi kwakho. Okay. Look, Anonymous was Hammersdale. Mhlambe first nginofuna simncomo Anonymous Mthiyani because you know noma yiphi problem ekuyona the first step
ukuthi urecover nokuthi ube ngcono ukuthi uzibone unenkinga so yena ube nalento we call insight ukuthi uzibone into nenkinga wahamba wathola usizo ngaliyo nto now it's unfortunate ukuthi uthe eseku relationship wahlala nomuntu lo muntu onganayo yena insight yakhe ngoba usenezinto azenzayo lo sisi lezo eziba itrigger kulona emenza ukuthi abuyele back yes but my advice is ungazibhukudisa odakeni wena uphinde lo wazi khona ukuthi awufuni ukuthi uye khona if usisi akakwazi uconforma nokuthi abe ilento oyidingayo nokuthi nivumelane ngayo uma nikhuluma then maybe ufanele wazi ukuthi she's not the one for you ngahlala naye until you find someone else or whatever but egcineni know ukuthi what your worth is khona into oyiwethayo and look for that nokuthi usettlishe for less ngoba uless uzokuthatha ukuphindisa odakeni lo lungalifuni all right siyabonga kulbodi nangumlaleli obhalile othi mina owami umuntu 10 years ago wazibulala engisola ngokuthi ngiyachitha but honestly there was a problem with my phone and then I was sharing my number with someone else then my number picked up or shoot number was picked up by someone else because the phone yami yayi off even now I can't believe ukuthi khona into enje yake yenzeka sure kwadlula umuntu and then another guy uthi ngine bad lokuthandana nabantu abanesikhwele ngicine ngasalijabulela uthando ama calls akhe wa answer ngendlela athanda ngayo but wena ndoda kufuneka uchaze everything please ladies uthando akuselona ijele sure nama voice notes ngibingelele Alex no doctor Mthembu ngiyaphila yes mina nje isikhwele nje nginaso futhi hayi kancane nginaso nje isikhwele ngoba mekufona umuntu ebusuku nje ngiwakhipha ngempela futhi amehlo uyothela ivalo ucingo ngibe sengembuza usibubane akazi ukuthi unayo awazi ukuthi unendoda so nje isikhwele umuntu yabanaso okay ngulwazi wasemlunguzi wasegcuwa eButterworth and ndiqale ku Dr Mthembu on October for a back problem ebibhlungu kakhulu then for my first therapy there was a relief then second there was a relief then after the third therapy the pain was completely gone. I've been having the pain for years so it's gone and ipipi yona iphakamile kakhulu induku isisebenza ngamandla so there's huge relief. Thanks. Igama lami ngoJabulani wakaZondi ngihlala endaweni yaseMaritzburg ngifikile ka Dr Mthembu ngifike ukubi induku yami ingaqini ngendlela ngiphathwe iqolo lingapheli kodwa nana into engasebenzisa ama treatment akhona isengizwa senge right nomama sekhaya impela yonke into seyihamba kahle ngiyabonga ngifisa ukuthi nabanye abanale inkinga bangeza ka Dr Mthembu bangasapha bazolithola usizo. Aha now kama stories nama testimonies siyabonga okay so asigoqeke doc before you give out in number ingalapheka le ndaba lesisikhwele esenza zonke lezi indaba lezi ezibucayi yes Mthiyani but first umuntu kumele azibone ukuthi unayo inkinga yena ngeside lakhe and afuna ukushintsha and the best way to do that ukuthi athole counseling where ezokwazi ukuvuleleka abe open and abe honest even nangaye ngoba sometimes izinto ziqala ngathi and then jike sisimbuka lo munye umuntu kanti simbuka ngamehlo thina sizibuka ngawo or noma insecurity yongazithembe siyiyo thina but wonke umuntu if uphumele ku relationship make sure ukuthi relationship leyo uyayivala ngendlela iphele kahle so that you're able to move on kungabi nento yo come back and njalo uyabona so that you move on clear. Sure, thank you. Ama numbers zakho atholakala kanjani? Number aseMedilution 0317658475 ilandline leyo ku cell phone ungasithola ku 061 46 22945 ngizoyiphinde cell phone 061 46 22945 siyachatha siyaqhuma sikhipha inyongo isikhumba everything sikwenza ubuke kuyi16 valve 10 years younger. Okay. Try it bese sneak feedback ukuthi kambe kanjani ngokuthumela ama voice notes kokoko manje phela kufuneka libuye liphumule phela mase lizoma one way cha phela mulifuna uvula nje jamload athi mo okay ngizala so ngalako sisi unakhona ushisa vavarvon then bese create any problem yokuthi hayi no sikhwele after that ngoba usukudelile uthi hey ugeze nyoma egangute wenzani loyo okay
Siyabamba la ingxoxo yethu. Siyabonga kakhulu ke Dokotela for being with us again. Namhlanje siyohlangana uzothola recording yalolu hlelo kwi-app, i-podcast and nane video yakhona futhi uzoyithola ku ama platforms YouTube nje kusasa kuseni uyovuka ngayo yobe sikhona na kwi-app yethu Gagasi FM. This is the end of the show Indaba. Siyabonga Doc. Indaba. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.